So I mention this to you today because this is the thing that stood out for me most on this lecture tour of Malaysia that I just returned from. The adab of the people. Kita boleh tengok dalam video tu, adab orang Malaysia memang selalu dipuji oleh orang luar. Bukan setakat tu je, ramai orang barat pun rupanya kagum tengok perangai orang Malaysia. Ramai diorang kata, cara orang Malaysia layan orang lain memang jauh berbeza daripada apa yang diorang biasa tengok kat barat. Bila diorang datang ke negara kita, ramai yang terkejut sebab sentiasa disambut dengan senyuman, sapaan yang mesra, sampai orang tempatan sanggup hulu bantuan walaupun tak diminta. Selain tu, benda macam ucap terima kasih, bagi salam, hormat orang yang lebih tua dan layan tetamu dengan sopan, semua tu antara perkara yang paling dikagumi oleh ramai orang barat. So I'm in Pontian in Malaysia, and my friend let me come and stay with her family and everything. And I'm staying a few extra days, and I've said I'd help her around the house. They've given me free accommodation, they're feeding me, showing me around. And today's job, we've got to flatten loads of these boxes and just sort of clear up outside. But what a great opportunity to get off the beaten track a little bit and see a little bit more of Malaysia, because Malays are fucking kind. Okay, so I wasn't exactly the biggest fan of the rose drink, and I went up to the woman at the counter and asked her, what is it that I'm drinking? And she picks me, she just walked by, a nice lemon drink. So kind of her, I'm so appreciative. The people here are so nice. Ya, macam yang kita tengok dalam video-video tu, diorang memang kagum dengan sikap orang Malaysia. Selain tu, ada satu kisah menarik daripada seorang Mina Saleh bernama Sophie. Dalam satu video, dia kongsi pengalaman masa kereta dia kehabisan minyak kat lebuh raya. Diorang panik sebab perjalanan masih jauh lagi. Tapi satu momen yang betul-betul menyentuh hati berlaku bila seorang lelaki yang baik hati datang tolong bawakan minyak. Guys, we have no petrol. This is what we have to do now. Walk in the middle of the highway. We're safe, guys. This kind of bringing petrol. Thank you, sir. Sorted, we're ready to go. Okay. Right, we've come to the actual gas station. We can fill it up properly. Wow, so funny. But the good thing in Malaysia, everyone's so kind. Everyone wants to help you. So that guy saved us. Yeah, here we are. Ya, kisah-kisah macam ni lah yang buat ramai orang kagum dan rasa adab orang Malaysia memang jauh berbeza daripada apa yang diorang biasa alami kat barat. Sikap mesra dan suka menolong orang Malaysia memang tinggalkan kesan yang mendalam kepada para pelancong. Bagi diorang, dapat pertolongan daripada orang yang langsung tak dikenali tanpa mengharapkan apa-apa balasan memang bukan sesuatu yang mudah nak jumpa kat banyak tempat. Malah, sebab terlalu kagum dengan perangai orang Malaysia, ramai orang barat sampai tertanya-tanya, saya hairan dengan orang Malaysia. Kenapa diorang sangat berbeza? Apa yang buat masyarakat kat Malaysia ada adab macam ni? Saya tak pernah jumpa benda macam ni kat mana-mana negara, terutamanya kat barat. Itulah yang selalu diorang cakap bila tengok kehidupan sosial kat negara kita. Bukan nak puji diri sendiri, tapi inilah yang membezakan kita dengan negara barat. Antara perkara yang paling membezakan kehidupan sosial kat Malaysia dengan barat ialah peranan agama. Kat negara kita, nilai-nilai agama jadi satu asas yang sangat penting. Sejak kecil lagi, ramai yang diajar supaya hormat ibu bapa, buat baik dengan jiran, tolong orang yang memerlukan dan jaga adab bila bercakap atau bergaul dengan orang lain. Nilai-nilai macam ni lah yang akhirnya membentuk masyarakat yang lebih sopan dan saling menghormati. Bukan bermaksud negara barat tak ada adab, tapi kalau nak dibandingkan, memang ada perbezaan yang sangat ketara. Kat barat, nilai-nilai agama dah tak banyak dihamalkan dalam kehidupan seharian. Kehidupan jadi lebih bebas, norma kesopanan makin berkurang. Begitu juga dengan nilai lain.
Sebab itulah bila nilai-nilai ni makin hilang, muncul pula macam-macam fahaman baru yang tak sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat. Malah ada juga yang sanggup bertindak sesuka hati sampai menyusahkan dan merugikan orang lain. So, listen, I know I'm crying right now, but I'm like just so sick of people being rude to me for no reason. Like, I don't understand why every person in the world has like an attitude every day. Like you just never know what somebody's going through on a regular basis, so I don't understand. I try to be nice and I try to be respectful, and I just feel like no matter where I go or what I do, people are just so rude. Okay, so I had my moment and I cried it out, and I'm gonna let it go because today's a bad day and there will be so many more of them to come. I just have to remember that the only thing that I can control is myself, and that's what I'm gonna do. I'm gonna control my emotions today, and I'm gonna choose to shift out of the shit. Why is there a moral decay in America? I'll offer two answers. One is God was removed from the hearts of men and from society. I was surprised when I was in LA. I was outside the Jimmy Kimmel building, and inscribed in huge block letters into the granite it says, "Freemasonry builds temples amongst nations and in the hearts of men." If men don't worship God, they end up worshiping themselves, phones, a football team. And my second answer is this: divide and conquer. Families have been divided, and therefore the individuals of that family have been conquered. When children are not raised by their parents, they end up being raised by others who do not have their best interest at heart. Daripada video tu, kita boleh tengok kehidupan sosial kat Barat perlahan-lahan mula mengalami kemerosotan yang buat ramai orang kat sana sendiri rasa risau. Sebab itu tak hairanlah kalau ramai orang Barat memuji negara kita. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dan terus jaga nilai-nilai murni yang dah diwariskan sejak dulu. Jangan sampai budaya hormat, sopan santun dan sikap suka menolong ni makin luntur. Sebab inilah antara perkara yang buat Malaysia begitu istimewa di mata dunia.